tore waɗanden hakkil ko miijitore o neminire en tere ko gollitiren miɗo juulay on annabijo men muhammad on mo ñentinten mo ɓeeno woodi ko faala kono fanɗiɓe ñendiɓe ɗum ko faala taw ko haɗi ɓe ɗum no gasa ko allah woni hoddiraali maɗum ɓe wakkilaaki townugol immeji ɗin haa ka ƴelemen anden ko faala ɗen wakkiloɗen hendoɗen yo kisal woni e joomiraaɓe yimɓe ɓen ko ɓen woni jon teddungal e hoore mofte ɗen mo faalaama toowude kala yimɓe hoyenayi sinaano tampere kala neɗɗo laamotol qur'ana on no noddama heño wonaa arano ittangaameele maata wonu hayruɗo umayyatu bun halaf o wonno neɗɗo hayruɗo nde o wondunoye ɓen moƴƴuɓe o saliiɓe jokkude bilali bun roba ɓaynani hayya alal falah heño wonde ɓe yimɓe moƴƴuɓe ɗaɓɓuka dow wata kus'anine annabi musa nde allah yerorimo haala kan o faarano ko ɓuri ɗum ɓay ko o jon yimɓe o inni joomi hollan hoorema mi ndaarama polgal ɓe teddungal ardirtaniki ko tampinaani goɗɗo ngallinta goɗɗo nelaaɗo men muhammadu juulayno jemma haa koyɗe ɗen ɓuuta fii joomi maɓɓe ɓe haɓɓayno hayre ka reedu maɓɓe sabu reere wayri tippaade ka maɓɓe hino ni baaba nene men aicha ɓe noddiroyte dame ɗen fof ko alijanna sabu ka diina o gollaniika jawdi makko ndin wonaskaniika fulɓe ɓen inni komo hokkata kata fontungo jokkungo ñokkungo joɗɗa ɓayya hokkata qala taala wa sayujannabuha al atqa الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى عمر واتك والكاد ونندك داود جهاد وتوري الله يند شهيدي وتفعل بتايم سجي موطني متين نقول مجوكي لا وانغل هوتي ايقنا وودني مكهن وقتا هايو جدين تقبل كده بيجي بيجي كونك أفكان صورتا كسوبي كونك يورين دي نيوتين دي لاني mari jawo jade labinay cuudi mundi keku jade yaada e cuudi mundi ganguji ɗi moƴƴinay koore ɗe kulle ɗo yoni misal wakkilare hersude kulle acca ko fille ɓaynate umate ete ƴakke ta wonu tawa holletake tulta habbetake wa fil hadith ihris ala ma yanfa'u li anna ma yanfa'uka yarfa'u المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف جونغ مهجتاك نانجي ولنجي ناجانغول ناجاوا سيساتي يومونيوتو وادو مفتدن وادو قولكو مؤتي ما تقول فنكو الله هرميني الله داي والسابقون السابقون أولئك المقربون وقبه كرمكو بقومنا sabu heewugol ɓe janngugol ahmad bun hambal teppuno gila irak haa yamen fii nafugol moɓɓe ɗen woɓɓe maɓɓe sekii ko yaarete lewru fii hunjagol hadisi gooto an hay ko naatirte wurgo annda fewndo ko defte maa lekkolji manka ibnu taymiya wakkilino janndi o windi defte tawi mo soka sunna e bida sendindiro diina ñiiɓi shirku roɗa ndiyan dewɗan ko bonɗan ko ndeɗan gili fof faalaɗan wawwo majjan tela puydan ɗan gurdan ko hillanan mi hallane na korun an beɗum an yo condi wiwuguɓe heddo marɓe ɓen yooɓoɓe ala ɓen mooɓo jongimme on toolo ɓayno hitti tuundi ndin heddi ka pencen ɓayna ko hitti gooto faalaka kanŋeeje ɗen jooɗii ka ndanka happi jon yimɓe ɓayno hitti fii yo henndiiɗo mantor kala ka hammi ƴeewe ndaare ɓay henndagol no satti won ngorɗo tippuɗo ka sara mo yimɓe mum meemi ka surayya colli ɗin finii nange ngen ñaaɗi dawaaliiɗaani wamo anndaa ko fewndi portoojo on finay ko lawɗi golla ko hitti fii no wuuriraarno heɓtii an o julɗo addo o finde ɓay a gollane ngurnan e ɓaawo mayde
golle ko bimbi nelaɗo no maako barakallahu li ummati fi bukuriha juulen jangen ka fajiri inna qur'ana alfajiri kana mashhuda ñaamu ko hawri golla ko ɗuuɗi taɗana ko ɓurti perda ko ɗuuɗi malaikaɓe ɓen ɗo kañum haaɓata sahaba en ɗo kañum amani a meeɗaka ŋatirede ñiire fi allah a tampinaka fi wallugol sunna ko honno natirta aljanna moƴƴin golle maɗen ɓay allah ndaare notoɗa noddangu makko ngun ka deftere makko يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا متنك هندتو يا ريت تيلتو ميجتو نمكيرا اقباتي هتا وينداسي هو قال نياويكم أندا أندتا نفكا ساوري دندو أقولي كلك حمودا إن شاء الله نلاد نماتي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ويأو إنا جنغن غسا emo etotako abudo yarata yeso wakkilare ko kafa allah ka mettata ta amu ta jooɗo sinaɗum a teddata wakkiliɓe ɓen sannama jarnama townama weltanama kadoji ɗin ɓe jonnama ɓay ko ɓe waɗi kon seedama qala taala إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا weltiniɓe ɓen jalama felama jaasinama monanama siba waylaaki ɓe hulanama ɓay ɓe innanama innakum raditum bilqu'udi awwala marra faq'udu maa alkhalifin en fof gidderre ɓen joni men ɗaɓɓen no wuriren e dow hettare worɓe rewɓe en janɗi pandita wontu ɓaawo eltoɗen gila ko wonten fayɓe infiru khifafan wa thiqala yo allah hokku en kutu fiire feere kala ko nangalɗen allahumma amin